Ja sam Ivan, živim u centru Beograda na Dorćolu i sa vama bih podelio jedno lepo iskustvo. Reći ću vam da sam 50-godišnjak, suprug i otac dva odrasla dečaka. Ja i supruga smo strastveni pušači i u našem domu je uvijek prisutan miris duvanskog dima. Pušavali smo sa raznim inizatorima da makar malo ublažimo miris duvanskog dima, koji se uvijek osjeća u našem domu, ali bezuspešno. I kako to obično biva, sasvim slučajno sam na sajtu Pro100 našao proizvod koji pročišćava vazduh. Pažnju mi je privuklo to što je ruski proizvod i da budem iskren, koliko god voleo Rusije i Rusiju, malo sam imao prilike da kupim njihove proizvode. Pozvao sam kontakt telefon sa sajta i direktno se informisao o tom proizvodu. Sve što su mi tada rekli o tom uređaju, kasnije se pokazalo da je to tačno. Uređaj pokriva 40 metara na mom stanu, pogodan je za stanove i kancelarije, lokale. Radi na principu mehaničkog i fotokatalitičkog prečišćavanja vazduha. Uređaj upija, da tako kažemo, vazduh iz prostorije i usmjerava ga pravo na mehanički filter, koji zaustavlja čvrste čestice, prašine, polena i krzna. Tako prečišćen vazduh prolazi kroz fotokatalitički filter, koji pomoću dugotalasnog UV zračenja putem fotokatalitičke oksidacije neutrališe neprijatne miruse, duvanski dim, gar, čađ, smog. Uništavaju se također i bakterije i virusi. Tako prečišćen vazduh uređaj vraća u prostoriju. I tako smo kupili uređaj u sve cilju da makar malo eliminišemo duvanski dim u našem domu, a dobili smo, sada mogu da kažem, vrhunski proizvod koji moram da napomenem u Rusiji koriste i u operacionim salama. Tih dana kada smo kupili uređaj za pročišćavanje vazduha, udana vest na svim medijima je bila da je Beograd tog dana bio 5. najzagađeniji grad na svetu. Koliko mi je to delovalo da tako kažem žalosno, toliko sam likovao što u svom domu imam uređaj za pročišćavanje vazduha. Uređaj također pomaže osobama koje su alergične na polen, na ambroziju. To vam ne mogu potvrditi iz iskustva zato što mi nemamo tih problema, ali s obzirom da sve što su mi rekli na tom sajtu zaposleni o pročišćivaču vazduha, da je sve to ispalo istinito i apsolutno verujem i u to i da pomaže u toj svrci. Korišćenjem pročišćivača vazduha Ambilife, ja i moja porodica dišemo punim plućima i svima bih iskreno preporučili ovaj uređaj jer je stvarno nešto što bi svako domaćinstvo trebalo da ima.